ye de kase na kwa kogu de adruso no ye de obonkwata hodo mu nsem na ye online portals so nsem a guso ye best friend somebody beche today multimedia goes black entina ama modu no aye bibi ho nanso for God and country we still need to serve you with compelling content enunti ena yeguso a ewo ha ye nua be ma Modestus Zami yenim say free bra ekoba se Yakopon to nsafre no kwasi ye de to yahwefo anim ye di na wotweda ye ne wo mo a ene diye afi nenne Yakopon aye Adom a ye kona yakonom sikasa etwato ye kopene korabre okwa agya ne ho enti nenne ohu ne se the entire multimedia ye nyina ya yituntum ene kokoi hwese de birisi ne kobredi ahima na weso ohu ne se birichi abo na ye ni ababiem no so de na se yankasa ye de ene free yensa obebusa se how enso de nyame pe ena woye ono na de ma ono na wogie kunafo emma abusua namfofo adwumayefo nyina ye behye ye ho den ne amba ye ho ye akosanse Modestus was a man for all. He is a man for all, for everybody. Mfa ho ne adwuma wo ye nipa pa wo ye nipa na yenhwe we mra. I think it's about time you declare fasting and prayers over a certain kasa kwasi eya yeka see yesi ni papa panche so wasi ye bo ho mpa ye na yesesa narrative na we need to take it serious because eya ye ho eye aye ho ayo ya na shame Christ say ni papa biaja impact well it was as so 1 year kra no obedi mpo a yes. There's an impact here I'll be feeling about Nipan say because of a simmesinti at the way a ye. Any American at the church hungry. Nipa papa dear Uncle Sonche because no be wuji and kwano amache. If you to watch it say near ye genetry ene adian. Ama ye nyina aboto ye esapa ya Modestus etwa edeto ho no ye de nyame asema ne kra se uti se na head of production Eunice eka emo de aboa amanfo ewo adwuma ye emu enti ene Modestus no na so hu no mo a watete o mo a eye nkranhye de man se we eye product of Modestus. Well, nyame nanim ne ye ena wo ye woni nim bra a wo se ne pebia ko na homegiem ye wo gidie ni arehemu se enwa Modestus ede ye e wo Abraham kokumo yenkosoma oyire emma abusua enamfo adwumayefo adwumampanifo ne adwumawura na abusua nyina hyede ne yakọ yen kanchire rese nyame de yenwa no ekra besie wowu enso onguye yeminim se Modestus okọ enso wonkoye ene enwei ewo yenchen ye a wo hweye ene ne de ne no edin kra etwato sie panani echi ehunani echi na eno a no Modestus dem refugee jini amane hu enano ye kan say susupim sa sama de your man bo baby maye na ye dani a yenso ye bre ebeso ye modikan ye modwie ye moba kunafo emma ya waje na kire hyede munwie na yenso yenwie bi yeah eti na ebe kwa yenwa na ye
I think transition. Yeah. Nti anopeya na yede kwa koihye so. Sene be ya ebe chire yenua no na eja. Ya pen baby na yenua no etimi akwakoda na sumdwe mu. Ne niema pa obe na asase so de ekase ye ka enye ne ene ebeka e de awie. Woja imprint be e what as for asase so. Eti ye kwa ye be nyina na ye je bibi o ya na montuo ya ye tum baby a obedru bia no o se uja supapa ewo ho e peni o kase so wan ka me ensu a be ka me asre e kwa be ne ye fa so a ye kai wo nyuma pa ya obeye ana etrimode ni se bia odi sem bia obeye e na wo free baby a wo gina sisie ya ye de be kai. The prayer be prawachi. That is it. And I see a besu. Udru baby na uye ni ewo ye. Na se o free one more. Bisa se me kwe die ne beka. O mechi. Yes, nipa die oye papa obeka oye bone a obeka. But bisa wanka sa won say na ye kan so de fa me ho no. It is saying me ma me kan say me say oba na omosiri o mechi o se ne ye wo ye. Ye no eno na omoka ho ase. Oka oye papa ye ka. Eno na omoka. Enye adebone bi no omoka. Enti yenkoso enya ne mapapa o ye chi. Yenkoso ni nipa enche odo. Ajona na meka sem se enche bi di papa fomo da. Enche ne edi e ma me no da. Me papa ewu. Me ma me ewu. Se unkomu a onte ase. Nipa bias nyame do si baabi na utimi didi mebika. Na wo maame a na wo papa te ase a. Kai no, na hwe no. Na sa se mpo de nkeni si e ka kire wo. Hwe? Wo maame wo. Se nyame ye wadom na wo didi. Ebi anka mpo a wo de na wo di. Kai wo maame. Wo maame. Kai no. One cedi na wo di no. Kai wo. Munche na muni ni 50 pesos. E ka won te ase. Obi ti so wakwa masofo bi sine maame ye baifo. I'm telling you. So maame we baifo no wunna wo ha on the to ntwa. Debi. Je sa no adwunye wa. Na enye maame mpa na de na mu ka. Da wo maame be firi mu no. Obeti ase mu yase. So maame wo papa enfiri mu a won te ase wo fa nse eye normal. But da wo maame be firi mu no. Ana da wo papa be firi mu no. Wo beti sa ase mu yase. Bua wo fo what? Bua wo fo. Ye maame ne papa no mu nehwe. E ka susum o mo de tai echi. Ye value sa susum na. Enye good yo. Brother? Sister, emu bi nada. Minyu aba mu bi nada oda. Debi. So maame nti na wonye ye nti na wonhwe no. Debi. Me sisu owu nne. Nye na be mu ayi. Enye na be mu ayi o. Ebi kro ti asimpo no ma onya wan Ghana. Because o maame na ye ne ya wotena dem mu a obusa se awurade na bebeyi. Ha. Enhwe awofo ate. Enhwe omo. Mpenisi obia ntomago na te. Obia so baby ambekokọ a eye ne ya. Hwe awofo ate. Minyu aba. Emu obia na ada. Why? Emu obia na ada. Be ye ndie wo ho. Uchu mutan ye adwuma. Why? Mu bia na ada. Ni nyina mu awurade kan ye ho. Awofo. O maame. Minyu aba ma. Enkudi baabi ma ne nkonkoye se me ho yanka. Ema o maame no me. Nobody will love you like your mom. Nobody will love you like your Try dad. everything possible within your means to say, o maame anasa o papa, emu baako. Enka musu asem fantoso. Wate? Enya de ma ne nka o makoma. Da bia adwode ameka say, we nyame bone o lebecho. Uye nipa bone o lebecho. Ba uye nipa bone ne kana kuma. O lebecho so mfiri So mfiri ni we anytime onye hu obehu mpo. Enye nipa bone ma ne kana kuma sa. Why? Yes, betimi akeka ye ho asem bi o fro ma menwe me ho. Yes.
but enye nipa bone damane nkana koma ontimi fa nchew ontimi mfa sa bone ne nchew why yana motum intutu yana moye esi eni pede be koso e bone be koso titie na so eni fi sem be adwuma anoche wa batia me na so a ojidi so jamele de me mu dudu de bia mtia na so otia me na so anu akọ pampabu e na onan empeche yi pero onye me ne be kama kuma me se enye obi bone a e be kana kuma o na wi abeka se nipa na kuma eden hwe bone e kan kuma bone ye kan kuma ah da bi anya bi da nye obi bi utra ya no akọ pa ho emwa pa utra ya no akọ pa ho bone kan pa kuma odiewu ewudie nyi no obi twituo ne sekande esuso ewudie ye niema nipa de gina de awde ne so e de sew niema yeah because ne we na kana kuma ne nti so obi mpoko pese oboa no kosi ne so a ne wo ye na wo na ntimi ansiesie no ayo na no me call court I think it's about 3 months ago ye papa bi kwa kotum 6 months nda me kwa na rule ne be ma tipi na me bisa sadi asem say so no beja obi wo court na OP no o tinte so new court here building ayaye na adwo to obi so the people was obani nti o tinte so come and go so well na na odi na to fans ipan ko sama and no for them 6 months nanke me yes born kai that's went me antwa de a na so kwa dem nanke me pa chow o menhu enye boapayo o menhu o mito me mboapa ntinte so onwo so yes na enye boapayo so facha me unya bon na maye na etu ntwa bugina na kuma mu dendenden ene ya boneka wantwe a okedem abosumensia yensu ya me pa chow ka kwasi en konkrata no muni munsem dada daily guide na ba yes and the idea ya na daily guide aba daily statement aba new crusade guide so aba the finder ni nyina e class me fa Ghana kanko ni yedi Adom online ma jo online so it's good kwa can be mungo pe bi nto ni nyina egu mun keka ebusu ayekọ na ye fiada na se ahose pepeba na afi ya gwekansi munsem wa ba se interviews bi betina se ni ye twa ma na se mi di ka bigirem na afi pensem mu aba Badwam so ni multimedia goes black ya basisia